I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan moj let's play i danas igramo ovu mapu End Sprint Parkour. Znači igramo sami šteta i ovu mapu je napravio, evo ga, Une Spakle Gaming. Znači svaka mu čast za ovu mapu i ajmo da krenemo, znači idete na kreativ i ajmo da krenemo. Bim. Idemo ovdje, nećemo unetra pošto tamo lava. Vijum. Šta je to? Pali smo. Bre, kako padnem uvijek tako. I nisam baš dobar u parkouru, dobar sam onim nekim kratkim parkourima. Znači tamo sam dobar. Kao ovaj, evo, kao ovaj parkour ovdje. Znači u ovom sam dobar. Slučajno. Gdje se treba? Aha, vamo. Znači pričat ćemo samo o parkourima danas. Emerald. Diamond. Emerald. Oh. Redstone. Cool. To je svašta. Ok, ovamo trebamo. I opa. Opa, cupa. I ja, pazi. Op. I kakav prelazenje. Gdje sad vamo? Gdje sad čekati? A čekati, treba stavimo na peaceful. Evo ga. Boli me leđe, nešto danas? Left or right, mislim ovdje trebamo. A sad ćemo se ovdje trebamo. Много димата има. Ovako kratko. I tada tako vidimo se ljudi. I to je bilo to od ove mape. U stvari da, možemo i ovdje budemo. Ajde sad, nećemo da i dalje nastavljamo. Samo da smanjimo ove gluposti. Fast. Iskočimo ovo. Pošto idemo ne tepamo, zato je malo zajebano. Da. Znaš šta bre. Bijemo, ajde vidimo. Šta trebamo da radimo ovdje? A ovdje je laga strašno. Dobro, poboljšiš, hajde da nastavimo mi. Ok, ovdje. Opa, opa, cupa. I kako idemo brzinski, ljudi. Sad pazimo. Nema pigmena, ali tih pedera da nam popaste dan. Malo zveznuto sad. Zveznuto je kad imate salt sand ispod leda, to je malo glupo. Nekada ja izdaje speed, brzinu. Ja mislim da kad smo skakali, premotajte pa bolje malo pogledajte, ali je to istina. Wow. I prešli smo i ovo. Da, viđamo se ljudi. I nadam se da se svidio klip. Lajkujte, komentarišite, subscribe-te. Doviđenja.